welcome as we celebrate the birth of Jesus. For those, do we have any Tongans in the house? Raise your hand up. Okay, we like to say Malo Lele. We have any Fijians in the house? Yeah, we like to say, Bula Vanaka. We have any Indians in the house? Yeah, Namaste. Do we have any Japan in the house? Japan. Do we have any tangata whenua o ni Māori in here? Yeah, tēnā koto, yeah, tēnā koto, katoa, yeah, ai Yesu i se ainga. Ta tūlai me tatu o talavau, yeah, o sa uni mele o talavau Ranui whaafowina. Ai Yesu i se ainga, o se ainga vevesi, whaia no vevesi o ainga, whaia mama dad, we need Jesus. Whaia o vevesi a mama dad, e ao mare po, whaia mama dad, mga omira Jesus, leo le baby housey, mga omira Jesus, whaia o vevesi ma dad, whaia dad, mga omira Jesus, leo le whakapia. E sao, ia, tatu tutu lai, ai usu whaatasi, le, sauni. Ai Yesu i se ainga, o se ainga, ainga. Ai Yesu i se ainga, o se ainga, ainga, fia, fia, kasau. Ai Yesu i se ainga, o se ainga, ainga, fia, fia, ainga, fia, fia. Ai Yesu i se ainga, o se ainga, ainga, fia, fia. Jesus in the family. Ai Yesu i se ainga, Sama Samoa, saudara Pak Britania. Ainga fia fia, ainga fia fia, ya Yesu i se ainga, o se ainga, ainga. Pak Britania, when Jesus in the family. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home in Jesus. Pese mayoko, ele pese out. Go south. Happy, happy. Only Jesus in the family. The family. Mai cepat-cepat Cina, ia leo telepon Ranui whaafowina. Yo. Lea Sofia Fia Fa Lea Sofia Fia Lea Sosanele Lea Tosile me au le atua I le ali O le mea lava lea o te sa ili atua Ia o nofo I le fale o le ali Ia so uma o lo uola
Ina ia o ilo atu ai le matango fie o le ali. Ma o sa ili lo na malu malu. Fa. Ia. Lava lea o te sa ili atu ai. Ia o nofo i le fale o le alii. So uma o lo wola. Fia o le alii. Ma o sa ili lona manu manu. Me tua mai se patipatina. Ia le o talavou ranui whāwhōwina. Si funga mātango fie sunga le whaiwhau. Ia tau tala aso. Mai se pati patina. Ia, pese pesenga. Ia.